Veliki pozdrav! Danas govorimo o Andrićevom zavičaju. Andrić je rođen i odrastao u teškim vremenima, u trenucima kada Austro-Ugarska upravlja Bosnom i Hercegovinom i iako je ona na izdisaju svojih snaga i na izmaku moći, ona upravlja Bosnom koja i u tom trenutku predstavlja deo Turske carevine sve do 1908. godine kada dolazi do aneksije. Andrić u romanu Na Drini ćuprija, u knjizi za koju je dobio i Nobelovu nagradu, opisuje varošicu u kojoj je proveo svoje detinjstvo. On govori o desnoj obali reke Drine, o uzvisini i obroncima strmog brega, o naselju Stari grad, koji po porodici Pavlovića dobija i naziv Pavlovina. Podne Starog grada nalaze se hrišćanska naselja Medan i Bikavac. Na Rzavu prema Srbiji nalazi se i srednjovekovni grad Dobrum, koji prema predanju podiže prokleta Jerina, supruga despota Đurđa Brankovića. Varošica u koju Andrić dolazi kao dvogodišnjak okuplja svega 1500 stanovnika, između kojih najveći procenat zauzimaju muslimani, a tek zatim Srbi i Jevreji. Andrić roman Na Drini ćuprija konstruiše tako što obuhvata u njemu vreme od 16. veka, kada janjičari 1516. godine u Stambol odvode 10-godišnjeg dečaka iz porodice Sokolovića, pa sve do 1914. godine kada se minira zadužbina i kada Austrijanci ruše most. Andrić u svojim delima, ne samo u romanu Na Drini ćuprija, već recimo i u Travničkoj hronici, ostavlja društvenu istoriju Bosne. On iz jedne takozvane orlovske perspektive ukršta i govori o književnim svedočanstvima, podacima i stvarnim činjenicama, ali dajući svemu notu književne fikcije, unoseći narodne legende, predanja i narodnu svest. Andrić je u trenucima kada ne živi u Srbiji, kada je odvojen od svog zavičaja i od rodne Bosne, ostaje vezan za nju. On u trenucima kada provodi vreme u inostranstvu svoje prijatelje moli i šalje im pisma da mu javljaju šta se dešava u njegovoj otadžbini i da mu šalju knjige kako bi održao vezu sa jezikom, smatrajući da jezik predstavlja osnovnu nit koja čoveka veže sa njegovim rodnim mestom. Andrić se od Bosne veoma teško odvajao, iako je veliki deo svog života proveo izvan njenih granica. U njegovom književnom opusu svakako dominira tema Bosne i njeni motivi koji se ukrštaju sa savremenim motivima i temama. Andrić kaže da je korisno biti i odvojen od Bosne i da je to bilo i neophodno za razvoj njegove ličnosti, ali da je neophodna veza sa zemljom i da je on mora održati kako bi imao duhovno bogatstvo u sebi. I Andrić zapravo u svedočanstvima koje ostavlja, pismima i beleškama zapisuje da je svakom žilom vezan za Bosnu, a sve i da to nije napisao, mi bismo to svakako mogli da zaključimo iz njegovog književnog opusa u kojem dominira ta ljubav prema Bosni i prema običnom, takozvanom malom čoveku iz naroda. O Andrićevim književnim temama, o njegovom liku i delu govorit ćemo i u narednim videima i nadam se da će vam videi služiti i da ćete uživati u istim. Vidimo se!